வறுமையை உலகளாவிய பேரழிவாக கருத வேண்டும் என ஜனாதிபதி அனுரகுமார திசாநாயக்க தெரிவித்துள்ளார். ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையின் 80வது கூட்டத்தொடரில் உரையாற்றும் போதே ஜனாதிபதி இக்கருத்தினை தெரிவித்துள்ளார். அத்துடன் ஊழலுக்கு எதிரான போராட்டம் ஆபத்தானது என தெரிவித்துள்ள ஜனாதிபதி அதனை எதிர்த்து போராடாமல் இருப்பது மேலும் ஆபத்தானது எனவும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். மேலும் ஆயுதங்களின் மூலம் பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்கு பதிலாக மனித நாகரிகத்தின் மதிப்புகளுடன் பிரச்சினைகளை தீர்க்கும் வழிமுறைகளை அணுக வேண்டும். அத்துடன் இலங்கையர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான மற்றும் வளமான வாழ்க்கை முறையினை உறுதி செய்வதே தமது முதன்மை கனவாகும் எனவும் ஜனாதிபதி ஐக்கிய நாடுகள் பொதுச்சபையின் 80வது அமர்வில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். இதுகுறித்து ஜனாதிபதி மேலும் இவ்வாறு கருத்து வெளியிட்டார். போதைப் பொருட்கள் மற்றும் அதற்கான சந்தை இன்று உலகளாவிய ரீதியில் பல பிரச்சினைகளை உருவாக்கி வருகிறது. போதைப் பொருட்கள் வர்த்தகம் நாடுகளுக்கு அச்சுறுத்தல் ஏற்படுத்துவதோடு அவை உலகளாவிய அரசியலுக்கும் சுகாதாரத்துக்கும் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது. அதேவேளை உலகளாவிய நன்னடத்தைக்கும் அது அச்சுறுத்தலாக அமைகிறது. போதைப் பொருட்கள் மற்றும் குற்றங்களுக்கு எதிராக இலங்கை அரசாங்கம் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருவதோடு நான் உங்கள் அனைவரையும் உலகளாவிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுப்பதற்கு முன்வருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன். போதைப் பொருட்கள் வர்த்தகர்களுக்கு எதிராக உலகளாவிய ரீதியில் உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அத்துடன் போதைப் பொருட்களால் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு உதவுவதற்கு மறுவாழ்வு மையங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும். ஒரு நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஊழல் தடையாக இருப்பதோடு அது ஜனநாயகத்துக்கு எதிராகவும் செயற்படுகிறது என்பதை நான் நம்புகிறோம். அத்துடன் ஊழல் வறுமைக்கும் வழிவகுக்கிறது. ஊழலுக்கு எதிராக நடவடிக்கைகளை எடுப்பது ஆபத்தான ஒரு விடயமாக இருந்தாலும் அதற்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கப்படாமல் இருத்தல் அதைவிட ஆபத்தானது. மனித உரிமைகள் தொடர்பாக உலகளாவிய ரீதியில் பிரகடனம் மனித இனத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க வெற்றியாகும். மனித நாகரிகத்தின் வெற்றிகள் ஓரிளவில் நடப்பவை அல்ல, அவை பல்வேறு தியாகங்களின் விளைவுகளாகும். அதேபோல் ஊழலுக்கு எதிராக முதலாவது படி கடினமாக இருந்தாலும் அதனைத் தொடர்ந்து 1000 இலகுவான படிகள் வரும் என்பதில் நாம் நம்பிக்கை வைத்துள்ளோம். நான் 22 மில்லியன் மக்களை கொண்ட ஒரு தீவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறேன். රටේ සමස්ත ජනතාව ආණ්ඩුව පිළිබඳ දැවන්ත විශ්වාසයක් තිබුවා. තව අතකින් දුෂ්‍යාබාධ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු ඇතුළු කාන්තා සහ සෙසු ජාතීන්ගේ නියෝජන ඓතිහාසික ලියාමක් නිර්මාණය කළා. පාර්ලිමේන්තුව තුළ පෙන්눔 කරන මෙම විවිධත්වය ශ්‍රී ලංකාවේ පාලන තන්ත්‍රය තුළ ජනමාර්ගයේ විවිධත්වය සහතික කරනවා වගේම සියලු පුරවැසියන්ට සමාන අයිතිවාසිකම් සහ අවස්ථාවන් ලබා දීම සඳහා අප තුළ ඇති කැපවීම නැවත බලගන්නු ලැබෙනවා. ඒ වගේම මහජන නියෝජනයන් යනු මහජනතාව වෙනුවෙන් සේවය කරන්නන් මිස අනිසි වරප්‍රසාද ලබන්න නොවන බව අපි ආදර්ශයක් ලබා දී තිබෙනවා. ජනතා නියෝජිතයන්ගේ වගකීම් යුක්ති රට හා ජනතාව සංවර්ධනය කිරීම මිස පෞද්ගලිකව තමන් සංවර්ධනය වීම නොවන බව අප විශ්වාස කරනවා. සභාපතිතුමීනි, සම්භාවිනී අමුත්තනි, අන්ධකාරය වෙනුවට ආලෝකයේ මාවත තෝරාගත් අපේ රටේ ජනතාව පොහොසත් රටක් ලස්සන ජීවිතයක් සඳහා වූ ප්‍රායෝගික දැක්මට ජනතා ආශිර්වාද ලබා දී තිබෙනවා. මෙම ඓතිහාසික ජයග්‍රහණයේ මල්පල ගැන්වීම සඳහා දූෂණයෙන් තොර සදාචාරාත්මක පාලනය, දුප්පත්කම තුරන් කිරීම, ඩිජිටල් කරණය සහ පිරිසුදු රටක් යන ප්‍රධාන අංශ කෙරෙහි අපේ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඊට සමගාමීව අධ්‍යාපනය සහ සෞඛ්‍ය කෙරෙහි අපි දැඩි අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. ඒ සියල්ල පියවරෙන් පියවර අප ජය ගනිමින් සිටිනවා. වර්තමානයේ ඩිජිටල් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අපගේ නව ඉලක්කයයි. ලෝක ඉදිරියේ අති අභියෝගය වන්නේ සෑම පුද්ගලයෙකුටම සහ සෑම රාජ්‍යයකටම ඩිජිටල් යුගයේ අවස්ථාවන්ට ප්‍රවේශ වීම හැකි බවට සහතික වීම. අප සාර්ථක වූහොත් තාක්ෂණයට ප්‍රවේශ වීම ඉඩ ප්‍රස්ථා විවර වීම, සංවර්ධන වේගවත් වීම සහ පාලනය ශක්තිමත් වීම වැළැක්විය නොහැකි වෙනවා. නමුත් එසේ කිරීමට අප අසමත් වූහොත් තාක්ෂණය අසමානතාවය, අනාරක්ෂිතභාවය සහ අයුක්තිය ඇතිවීමට තුඩු දෙන තවත් බලවේගයක් වන බව අප විශ්වාස කරනවා. ඩිජිටල් මෙවලම් වෙත ප්‍රවේශ වීම හැකිය නොහැකි රාජ්‍යයන් අතර ඩිජිටල් පරතරය පැහැදිලිව පවතිනවා. කෘත්‍රිම බුද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ඊටත් වඩා ඔබට විහිදුණු පරතරයක් මතුවෙමින් තිබෙනවා. ශ්‍රී ලංකාව ඇතුළු දකුණු ආසියාවේ බොහෝ රටවල් මෙන්ම ලෝක පුරා තවත් බොහෝ රටවල් සංවර්ධනයේ මෙවලමක් ලෙස කෘත්‍රිම බුද්ධිය භාවිතා කිරීමට යටිතල පාසුකම් අවම වීම බලපාලා තිබෙනවා. ගෞරවනීය සභාපතිතුමිනි, ආරාධිතයිනි, අප නව ලෝකයක්, බොහෝ යාපත් ලෝකයක්, මිනිසාගේ සදාකාලික ගෞරවයට ගරු කරන ලෝකයක් ගොඩනගා ගත යුතුයි. මෙම සමුළුවේ සමාජිකයන් වන ඔබ වඩා හොඳ ලෝකයක් නිර්මාණය කරන ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විය යුතුයි. අපගේ අනාගතය ඔබේ අතේ යනුවෙන් 1945 එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධාන පිහිටීමේ ප්‍රඥප්ති අත්සන් කිරීමට සමගාමීව ඇමරිකන් ජනපති හැරි ට්‍රූමන් කළ ප්‍රකාශය සිහිපත් වෙනවා. අප ක්‍රියා කළ යුත්තේ
බියෙන් හෝ බැඳීමකට යටත් නොව බලාපොරොත්තු පෙරදැරිවයි. වඩා යහපත් ලෝකයක් උදා කරගත හැකි මෙන්ම ඒ වඩා සමීපයේ යන අපේක්ෂාව පෙරදැරි කරගෙනයි. ව්‍යසනයට ලෝකයේ රැගෙන යන වෙනුවට මතු පරපුරට සුරක්ෂිත ලෝකයක් බිහි කිරීමට හදවතට එකඟව අප කැප වූ පරපුරක් ලෙස මෙම සමුළුවේදී අධිෂ්ඨාන කරගනිමු. අවසාන වශයෙන් මට මගේ රට ගැන අපේක්ෂාවේ සීනියක් තිබෙනවා. ඔබට ඔබේ රටවල් ගැන අපේක්ෂාවේ සීනියක් තිබෙනවා. මගේ රටේ ජනතාව සතුටින් පිරුණු පොහොසත් ජීවිතයක් උරුම කර දීම මගේ ඒකායන සීනය වෙනවා. ඔබේ රටවල ජනතාවට එවැනි ජීවිතයක් උරුම කර දීම ඔබේ සීනය බව මා විශ්වාස කරනවා. ඒ සියලු සීන වෙනුවෙන් අප යා යුත්තේ එකිනෙකා පරාය යන ගමනක් වෙනුවට එකිනෙකා අත්වල බැඳගත් ගමන බව අප විශ්වාස කරනවා. නිරෝගී ධර්ණිතලයක සාමය, ගෞරවය හා සමානත්වතාව වෙනුවෙන් කැපවෙමු යනුවෙන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ආදර්ශ පාඨයේ සඳහන්ව තිබෙනවා. ඒ ලෝකයේ සැබෑවට පිළිසකර කරන්නන් වෙමු කියා මා ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා කරනවා. බෙහෙවින්ම ස්තුතියි.